ai whakataki I ngā kōwhiringa, kaya te kāia ngā kōrero hou I ara. O mai te pare mata I ngā rohe anō hoki, ka pātai mātau I ngā pātai whaipānga I te Māori. Te kāia I ara I runga I te reo. Lightbox. It's all-you-can-eat TV on your laptop or iPad. Browse and discover thousands of hours of great TV online anytime. And it's free to start watching right now on lightbox.co.nz. I'm not angry, just disappointed. You've learned your lesson though, eh, mate? Come on, we better go tell your mum. Treat your pets like one of the family. We've taken our fight to the cabinet table because that's where the big decisions are made. Māori are our top priority. O te reo Māori, te matapihi ki te ao Māori. We have a vision that the majority of whānau Māori will be speaking te reo Māori by 2050. Institutional racism exists in this country's justice system, and the Māori Party will work hard to get rid of it. This was a party political broadcast by the Māori Party. Among the greats of boxing came one man from Poverty Bay who came within one punch of becoming heavyweight champion. The hard rock from down under, Tom Heaney. See life as it happens. From Poverty Bay to Broadway, the story of Tom Heaney. Monday 9:30 after Native Affairs. Manutaki, e kara whiu poian, whakaronga mai, te tira mai, tāna mā, koi whakaturia. Mai para titi, tā para patua. Tā patu patu, whaki.
rangatira, I tō koutou hoa. Raymond, Papa Pau, wana I mātou, wana akonga, wana tauira tira, wana tamariki. Te ruku papai nei, hoki wairua maira, hoki wairua maira. Wahira, te tae tangata, tae timu, tae parira, ki tā tae hono. Kikina! Waka I te korenga o te kaitono mo te tai toke rau mo te hira paenga e whakae ka heke I te whakataetae mo te tūru. Kai te pē hea rānei te whanaungatanga I waenga I te kaitono wae tapu me te tumu whakahaere o te pāti. Ka kōrero mai a te ururua Flavel kia te kāia. Manutaki mai hei te haurua I te rima. He aha tō kaupapa matua mō tēnei kōwhiringa pōti. Ko te whānau I te tuatahi, ne? Kia tika te utu mo te mahi, ne? He timatanga pai mō ngā tamariki, ne? Tika!
He ori te ōhiahia matua ki o mātou. I tēnei kōwhiringa pōti, kia rua o tō runga. Ko tētehi mo te pāti reipa, ko tētehi mo te mema reipa o tō rohe pōti. Pōti tōtika, pōti mo reipa. Start. It's what New Zealand businesses do every day. We start early and stay busy. And once we start, we can't afford to stop. That's why Spark offers mobile payments. Now you can take FPOS credit or tap and go payments via your mobile. So you can start chasing more business and stop chasing invoices. So start getting paid on the spot, whatever your business is. Or wherever it is. Now that's how you keep business moving. Hey,
Tēnei te kanohi ora, he mō te atea nei, ko e